گوبرا بوز میانہ لخت جگرا شرک نہ کرزِ کینٛہہ شرک چھُ ظلم عظیم شرک چھُ ربی ذوالجلالس کُن یم پاک پروردگارن اس با ایمان بنائی لچھ بد عبد بد کرول بد درود السلام برزات خیر الانام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک مقدس مطہر پاک بابرکت ذات اقدس پٹھ آیت مبارکہ کر میں تلاوت اللہ تعالیٰ چھو قرآن پاک اسم فرماون ایمان والیو تقوی کریو اختیار کیا کریو اختیار تو تقوی اور تسکٹ کریو تقوی اختیار یتکٹ پروردگار سن حق چھو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مرجو نہ کیا اللہ مسلمان مرجو ایمان والو حق کری تقوی تقوی ول کم گئی تفسیر ابن کثیر اس میں سورہ بقرہ یم سات تھی پریو گۄڈنِچ آیت چھنا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین متقین ایتن تلت تفسیر متقین کم گئی متقین تم گئی تقوی ولد ایتن چھ لیکن تفسیر اس مز گۄڈنِک نمبرک متقین گئی تم یمو ایمان اینت شرک کرن پروردگار ست کی یعنی اگر کا انسان ونی یس توحید پرست انسان آس پتہ اگر دپو اصل تقوی چھ یمس مز بجٹ کیا چھ شرک کرت ون کام مے چھ تقوی یہ چھن مانن لائق کت کان چھ بد نظر نش بچن ژور نش بچن شرکس مقابل چھن یم بڑ جرم کی شرکس ہیو جرم چھن اور روئی زمینس مز کہین شرک چھ ظلم عظیم کیا چھ ظلم عظیم امی کر حکیم لقمانن پنس گبرس نصیحت سورہ لقمان چھنا پرمت وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ لقمان علیہ السلام ان پنن گبر پت کرہس کیا نصیحت کیا کرہس اڑین کتابن مجھ لکھت اخ ہتھ نصیحت کرہس کۭژاہ اڑین مجھ زیادہ کم تہ مگر گۄڈنِچ نصیحت کرہس یہے دنس گوبرا بوز میانہ لخت جگرا شرک نہ کرزِ کینٛہہ شرک چھُ ظلم عظیم شرک چھُ دارالعلومن مز یا کتابن مز شرکس تعریف چھ بون تہ آسان اندازس مز عوامی لہجس مز شرک گو کیا شرک گو اللہ تعالیٰ مقابل ہم پل کان زان